دما و باش ببینن روجاوا تیوی بخلک که نوج برنامه پیشنگ شورش ام پیش بریونه دوی خلک خود ام در باسی کومینا فیلم آ روجاوای کردستانی ببین او کومینا فیلم ناو اوقات سالین شورش دا بچاوی رولا خولیست هر وها بچاوی بودنگ و هست گلی خو ام بهفرا ج و کومینه هر وها ج جوانن کد و کومینه دا کارو خبات دکن هفرا ناس بکن بچاوی دز ویره و تیکرن هر وها بچاوی کارو خبات دکن دم باشی ویدارم تو باش بی دم باش سرچاوا قلکی بخیر گلک سپاس دکم ام تناس بکن از نادیا درویش اندما کومینا فیلم روجاوامه سر جوان دیه ناسکنا تا کیف خوش بم دست بگی وقت زنین یعنی ما ایرو بری خدای ناوندا و ناوندا کومینا فیلم آ روجاوا تی ناسکرین روجاوای کردستانی راستی بالا هر کسی دکشینه یعنی اف کومینا کو برهمین خو به سینمای خو هر واد آواکرنا فیلمان ده او قصرول لیستنه تجی وقت اندامکی و کومینه تتکجام باشی دا جی خودگری هر وها تکنگی دست به ویری و تیا خوی و باشی کریه از سال 2015 يعني بشتي کومینا فیلم هات آواکرن از بشداری بی خباتی بومه يعني حتى نهاجد بردوام دكم ما جي خود قلق خباطة قلق كارا دا قرت هلبتي يعني جدس بكي حتى نها وكي كاري كو از دكم هري زيدا يعني آلية در هنريبة خباطي خود ماشينم وهر وهاد خباتن مثلا هم آلية پروردهية هم آلية نيشاندان هم آلية چكرنا فيلمان هم آليين وكي ديتر يعني خباتن گيري دايوه سازي ده هلبتي ام جيو خود ده دقرن بله گلک باشه سرکفتن اشترا دغازم بله نادیا تجی وقت در هنرک جن یعنی دوی کمنی دا تجیه خو گرتیه به تایبت ترولا سینمای کردی بچاوی دنرخنه به تایبت تو وقت جنه کی تو دوی خباتی دا کار دکی یعنی ترولا خود لیزه وقت زانی سینما د دیروک دا یعنی دیروک جیان حیان نهاد تنی بچاوی ظلامان میران لی هاتیه میزاندن هر رولا جنان هاتیه پاشگاه کرن پر جنان نکارین جه خود سینمای تا بگرن بر ذهنیت پاشورو یا جواکانج بر ذهنیت ظلامان یعنی تو حیک جان آسته دبینی رولا جنان د سینمای دا گرینگه وک جنک يعني هلبته رولا سينما دقشتي جيهاني دم دكارن بجنو كي هنرا سينما هلبته جرينج هنرا كبهزة كو دكاري حمو مثلا بجن تشتين كو ام بخوازن مساجن خوا نامين خوا درد خوا كيف خوشي خوا خونين خوا بلكي تشتين كو ام دكار من تنت خونا دا جيان بكن ام دكار تندر سينما دا بين الزمان هلبته آليه وكان بجن سينما كردي هين جرينج ترش بركو وكي كرد هين بهتر تشتين كو ام دخوازن درخين تشتين كو ام دخوازن بجين دنيا بجين جهان هين زيادة ترن بتايبت بصالايا كو وكاليه ام بجن تایبەت هەگەر ez beşê rojava bigirim dest her betê li Kurdistanê giştî jî wilo bi vê rengî ye lê wekî rojava ji ber ku şoreşa rojava derfetekî ava kir ku mirov dikare bi şaxên xwe hunerê jî bi beşên hunerê mirov dikare mesela tiştên ku bûyerên ku hatin jiyan kirin yani em dema bûyer dikin aliyê însanî aliyê civakî mirovî jî em digirin dest ne helbete yani çîrokê me qehremanî çîrokê me lehengîn û berxwedaniyên ku bûn di nav de eman li hêkêleka wê çîrokên dayîkek bi zarokek
چیروکا حسکرینه که ام بیشن هرگلین بچوک حتی همو هرگلین یان دیترین جیانه ناو دجی خود گره جبو ما گرینگه کو بو در فده کم دکاربن دریا هنری ده بتایبت جبو سینما از بیشم دکاربن بینن زمان گرینگه کو ام دکاربن نامه خو هلبته دریا هنری دجی ام دکاربن بینن زمان وکی جنجی یعنی جو الدنيا يقشتيجي ام بيجن وكي جن اموري كي تشات بكارانين ام دبينين يعني تندري فيلم جيده ودندري ريزه فيلم عندجي بالي باواي كي نباش نراست تي بكارانين كو يعني او جنوكي اموري كي مثلا بيجن جنيكي خراب جنيكي نباش جنيكي تاني جبو فيزيكي جبو عليه شكلي وشمالي خوشك عليه جنسي تاني تي بكارانين او نراسته يعني نزيكاتي كي ولو جبو جنيكي هلبتي ام راس نابينن نهاجي درفته ما هي هم وجن وهم جي وكي ام بيجن فكرة ما نزيكاتي ما هلبتي نبفي رنگيه براستي جي خوزايا جن راستيا جن هيزا جن خوشكبون وبدويا جن بيتر چا دردكه جن دردكه بيش هم جي رولا جن كو رولكي جرينج ده تايبت ام هجر بحثا شورشا رجاوا بكر رولكي بير جرينج ليسكو بالدنيا يجشتي وكي شورشا يا بيجن وكي برخدانا كوجنان دا بيش ولو تناس كرن ان هاد هندره سينما دا جي هلبتي ام ويب كارتين يعني ام ويدر دخين بيش هم لبيشيا كاميرا هم جي الباشيا كاميرا يعني چت بوا کی جنه کی وقتا کو لیستگوانی بک کاراکتر کی چاو ام در دخین پیش ده همان دمه ده چیرو کا جن یا جی خطا یا سرکت هندره فیلم ده وکی جن چاو در دکه پیش عالی گرینگ هم جی وک کس هنکو پاش کامera da kar dikir ali وک ام بجن جنه کی در هنریه کی عالی در هنر و دبج عالی نویسکاری دبج عالی تکنیک ام بجن رون کامera دب یان جی دنگ به مکیاج به پرودکسیون به بشن دیتر يعني ين خباتي باش كاميرا ده وكي جنه كي چاد كارو لا خود دبليزم دبكو دسبيكن هناك زحمتي هات جيان كرن جبركو يعني جمره اف هناكي يعني هناكي ام بيجي امنا نه هات بودنا مدى جيان كرن كو ام خباتي سينما بمشيرن مكاري سينما بكن تشتكي راست تشتكي نوبو قاوة كي نوبو يعني جبو ما قاوة كي نوبو أمنا بجلال بتيان لكردستاني قاوة كي نوبو يان جي أم بجل دنياي قاوة كي نوبو أم جبو بش روجاواش بركو بصالايا أف هنر هاتبو وندا كرن أف هنر إيدي تكسي حتى جيه كي كو بتشن الفيلم كي تماشا بكن فيلم كي سينما نما بوش بروي أف جرينجة آلية دي ترجي أم دكارنو جن چا كار رنگي خدار خين بيش ما قاوين باش جرينجة آفت نارينا من ده gelekî başa rastî gavên we jî pîroz e yanî wek tê dîtin gavên we berbiçav e yanî di filmên ku we ava kiriye ji filma Kubanê dest pê bike û heyanî niha gavên gelek pîroz hatine avêtin lê dîsa jî tevî van gavan yanî dîsa asta sinemaya Kurdî hîna di astekî yanî ne giştiye asta xwe yî têrker yanî ez dixwazim nas bikim Nadiye yanî tu jî wek derhênerek ku te ew qas salan te got 2015 de heyanî niha tu kar dikî herî zêde berhemên ku we ava kirine çi bûn û tu wek jinek tu xwe piranî di kijan berhemê de dibînî yan kijan berhemê ku we ava kiriye bandor li ser kesayeta te kir mînak dema tu wê berhemê dimeyîzînê tu heye kijan astê ji wê berhemê bandor dibe her wiha tu hîz dikî yê derdora te bandor dibin yanî kesên temaşevan kesên bîner يعني هلبتي 2015 حطانها بربر فيلم بربر خباط وبرهم هاتن كرن يعني شكرت فيلم بقرا حتى بلقى فيلم حتى فيلمين كو برودكسيون كي تشكري كي برمزن هاتي شكرن اجي كيف خوشم كو از بوم بارچه كي جوان خباطا كو من جي خوتي داغرت هم از فير بو من پروردتي تن هم از من قلك انسان وچاندن جدا من ناس كرن جي كو از نچوبو من ديتن او جو من جرينج بو هلبتي عاليه وكي خباطي سينما ده حر فيلمك أذكارم بيجم من تشتك جيجرت يعني حركو من إنسانك ياجي تيروك جديد من ناسكر دماكو أم فيلم إجبركو دماكو أم فيلمات شديكن يعني نتنيكو كارك تمام فيلمك كرك أمورن مكاري خو خلاص كرو قديات شو نولو يعني إجبركو أم دما دشن جيهكي مالباتك بكي دكانك سوق درع كده أوقاسي تكليه ما بقلر بيتر خرد ببهز بآفاد بيجبر ويجي ده هر كارك كده أم ما إنسان النون
يعني إنسان كو بركي أم تند برو على درباس بون مناس كر بركي أم كتن هنا كيدني كوراهيا تشيرو كينوان دياجي تكريه مبان را خورتر بو بهستر بو يعني خباتن كو محطان ها كرنجي هري زيدا بركي بربولو دركت پیش دبنا ودنگ بوي يك جه فيلم كوباني هلبته جبر يعني وكي تشيرو كبر خدانا كوباني بخوجي دنگ داي هلبته قدام كو فيلم كي سر بيچ كنو يتسو دنگ بده يعني يك جوان خباطا بو كو آليتش از يعني بيجوك باندور بو مياجي من جهه ازگرت جبر گله كوباني بخو خديله دركتن يعني وكي نكو فيلمك ياجي كسك جروبك هاتن فيلمك تشي دكنو قد يا نولو نيزيكون يعني قلتن اف تشيروكا ماي اف فيلمي ماي وبولو تفلي بخباتي ما بونج كي جا آلي ام بخازنجي هرتم حاضر بوندري وان هرتم فكري عيني ولو جبروي مثلا آلية كي جرينج بو آلية داجي مثلا يك خبات يعني شخوا كاركي كو جرينج دروجافات هات مشان جبوه كيجن جندي جنوار بو يعني جندي كي كو بتايبت جن تدجيان دكن وهم جي بكدا دس جنا هات آواكرن أريني هاجر من الخينم كو ما بلقى فيلمك لسروي تشيكرج دسبكا كو هات آواكرن حتى كو بداوي بو حتى كو جيانا جنان وين زارو قالوا دري بردام كرن آليوي أريني جبو قشتي جين كو حتى هات نشاندان يعني أزلو بقرم دس مثلا أو فيلم لقلك ولاطال لقلك باجارة لقلك فستيفالا هات نشاندان أو جي آليوي أريني كو كسن كوني كاريبون يا جينا هات نديتن درياوي في المهنة ركاريبون ببينن جبروي مثلا آلية أريني قرتن دسته مثلا لسروي هم پرورده هاتن داين نشان داين تايبت هاتن چيكرن دپرتوكات هاتن نيفساندن تيكليين خوا بگونده جنوار بخوا چيكرن هناك مثلا بروژه تایبت جبو جنان دریاوی فیلمی هانی دکو باندور لوان کر مثلا پروژه هاتن چیکرن اف علی هانی مرو دکار ناس بک کو دریا سینا مارا ام راستی جم دکار خو بگینن گلک کسا و گلک جیا مرو دکار دنگی خو تایبت دنگی جنا بگینه جهانی جبر از وی خباتی پر گرینگ دبینم yani بگومان gelekî giring e ji ber em serdemekî vê rengî dane her tişbûye yani dîtbarî yani mînak sosyal medya û televizyon û sînema û her wiha filmên cûr be cûr yani êdî herkes bala wan ser van tiştan e yani mînak tu bixwazî çanta gelekî nas bike tu biriya filman wan nas dike yani piranî ez dixwazim vê nas bikim Nadia gelo tu wek jinekî tu bi çavê dibînî lazim e jin di sînemayê da bi çi rengî be yani jin di sînemaya giştî de yani giştî cîhanê de pêwîst e çi rolê bileyzê herî zêde yani jin di kija milan de di sînema de bixebite يعني هلبتي بري قشي تشيروك ام بيجن سيناريو نفساندن يعني جبر كو دماكو جنك بنفسينه دكاره برنگي راس نزيكي تشيروك ينخبب يك جرينج جبر كو نفيس بري حارتشتي يعني سيناريو بري حمو فيلميه ازوي بر جرينج دبينم و ازويج دبينم كود بيوست جند حمو باشن سينما دجي خو بقرن يعني نرينا منكو نيك بشيدة مثلا هناك بلكي خباتن كارين زحمتي تما شكرنا في المدك ختشتن زحمتي جراني عالية فيزيكي جران هنا أما از دبينم كو حمو بشات جنجي خو بقرا رول الخو بليزة هل بتي عالية وكي الاستقبالي تما بيشا كاميرا دجيش خو الاستقبالي جن بور زيادة هنا ليه بيوستا رولين كو جن بتشوك يانجي نباش يانجي ام بيجن ريبازن كو حطنا هاتي بكار انين ده بيدر خسن او نين قبول كرن يعني وكي جنا كده سبيك سرخو قبولنك جبرويجي مثلا وكي كو امنها تشوا دفكرن يعني عاليه مي نزكاتي مي جبوجن ام تشوا نزبن ام دخازن لحموجي هانجي دكاربن رولين جنان براستيجي فيرنجي در كيف بيش يعني جنا كيكو براستيجي دكاره ده حمو عليه جهاني ده جي خو بكره ناس جنا كيكو تاني زارو كي خو خدي بكيان جي تاني المال خو بيان جي تاني عليه شكل و فيزيكي ده در كيف بيش نا اجوي جي زيادة يعني ده استا زانستي ده عليه بسبوري ده عليه حمو عليه جهاني ده بله نادية يعني وتاني صار زمان حياني نها وقال خبات جور بجور گر جي فيلمان بقرا جي بدقا فيلمان بقرا وهر وكي دني از في ما رغدكم قالوا هن وك كومينا فيلم روجافا
تبروجين وهنا ميناك هن بجيجن آستاكو فيلم ناونتوي درخم بيش يعني فيلمين كو مراقة هر کسی بکشینه میناک دجیانی ده هی فیلم ناونتوی هی هر کس ده تماشا دگه تی حس کرن تی مراق کرن اجار تی پروژه وی ویرنگی هی یانا و گلو هری زیده تو وک جنه کی جوان تو دغازه دما پیش ده یعنی گرچتن برهمین هاتن آوا کرن دکجا ملان دابن کجان چیروکان تو بگری دست نها يعني از تایبەت بەحسا بەشی ڕۆژئاوا دکم یعنی سخوازم بۆ بێژم بەلکی لێ دەرێژ بەر و هەندێ وان 15 ساڵاتە پڕ بوێر هاتن ژیان کردن حرتم ji dervede wekî ku vê derê jiyanekî tinê tenê şer tê xuya kirin rast e aliyekî wê pir ku me bi êş jiyan kir ama aliyekî wê ku me bi serkeftin jî jiyan kir hene aliyê wê ku me berxwedanî kir پر قهرمانên ku xwefeda kirin derketin pêş heman demê de gel yani em behsa gel jî bikin yani gelên ku hem ji xwe dan hem jî ji jiyana wanê aliyê jiyanî em bêjin yani ku zehmetî kişandin yani ha tenê wekî ku tê xuya kirin şer belkî me filmên çend filmên ku berxwedaniyê derxînin pêş me çêkirin lê tiştên ku balê bikişîne yek jî ew ku vê derê jiyanekî dinê jî heye yani jiyanekî ku aliyê mesela hem aliyê hunerê de hemû beşên hunerê vê derê mesela hem akademiyên me hem peymangehê me ku taybet xwendevanên ji bo hunerê dixwînin hene mesela aliyê me ku jiyana wek min got ya jiyana mirovên ku tenê tiştekî çawa em bêjin em شوقي بدن سر بشن دنين جياني يعني كو في آلية أم بجن آلية شورش ده كو باندورا ويل جلكر يعني از فكرم كو في آلية هنجي بالكشاندنه كي تشيبه بجوار ويجي أم دكارن يدي يعني بالا خبك شين سر يعني أبنائي واتاكو أم فيلمين دي ترناكن لي أم دكارن بالا خبدن سر فان تشيروكن بچوك جي أف تشيروكن كو بلكي نه بچوك آلية آلیه جیانی کو گرگ بیدیتن. از فکرم وی باشتر به یعنی به پروژه ما نها ام کرده فیلم ها چه دیکن هنه کرده فیلم ام چه دیکن فیلمین کو دریج ما چه کرن لهین بداوی نبونه محاضری وان دیکن کو اموان جی پیش بری گل بکن همان دمه ده شخوا مهرجان امه هیه و ای سال جی ام حاضرتی وی دیکن دریا مهرجان ده جی ام هم چیروکن کسین کل وی داری فیلم چه کرنه دکاربن جبو تماشاین ور هم جی لدنیای جی بلکن امنه تویی و کردستان جی کیجا کرده کیا جی هنرمندک سینماگرک فیلمی کی کوچه کری ام دکاربن بالی بخشین سر کو چیروک کل وی داری به رنگ کی آزاد به هفره پار بکن. بله گلک سپاس دکم کیف خوش بوم ترها بیش کارو خباتی وره سرکفتین دغاز. سپاس بکو وجی درفت دا سپاس. سرچاو. دم باش هفدارم تو باش بی؟ دم باش سرچاوان بخیراتن سرچاوان گلک سپاس نف خیره دبی هم تناس بکن؟ ناوی من رامان برزنجیه ز اندام کومینا فیلم روژاوا من سرچاوا رامان ناسکنا تا کیف خوش بون دست بکه بله رامان تا اندام کومینا فیلم روژاوایی تو تکارش مرا بحث بکه تب چاوای دست به خبات خوی سینما کر هر وها هری زیده دوی خباته دا چه بالا تکشان تب چه ارمانجی دست به خباته کر يعني بري دست بيكش خو از عندما دست بيكر ما انجستيغوانيا شانو كر از الاستيغواني شانو بوم جه 2019 ده اللي فيديك روجافاي كردستاني استفلي يعني شانويا دبوم جي خدوات قرت بشتي وينا يعني حسكرنك هبو جالية السينما ده لي يعني او دست بيكي درفتنا بوغو از بشداري السينما بم بشتي ويناش خوا كومينا فيلم روجافا جي ناسكر از تبلي كوميني بوم وك اندام يعني
برهمي دسبيكي جي ما جي خود وك ليستيغفان تدقرت ريزا فيلمي أفينا كورد بيني رولن بتشوك بون هاتن أم إني جاليه أم بيجن كومينا شانوف أم برن بشتي ويناج يعني فيلم دتشيبون ما جي خود تدقرت شخوا أنا جي أز جي خوا هم وقت كوميدي يعني تايبت أم بيجن دماكو فيلم تشيد بن بشي ريجد أز جي خود تدقرم وكي دنج يعني رولن هبن هجر در هنر أم بيجن مهل بجارت به ويرو ليجد ليزم شخوا حري داويجي في كرت فيلمك متشكر هم مدر هنرتيا ويجي كر وهم سيناريستي ويبوم أوجي كرت فيلمي رياكو شخوا بريا يعني أم بيجن مهكي مقدانت كشاني مقدانت أنا مدرباسي بوست برودكسيونا ويبونا أو كرت فيلم بحثا تشيرو يعني دراما جواكية بحثا زاروكي كيبتشوك ديكي كولانا يعني غارس دفروشة برزغريكن بيردرت كمن دناف كولاني ده دناف مالي ده مخوص يعني أمبالي بكشين سر تشيروكين نوسا كو تنديال سر زاروكا جتيكرن بله بله گلک باشه سرکفتن اشتار دغازم رامان تانی سر زمان یعنی تزود دست و خبات سینمایی کر هر وها تا گلک باشان دارو لخولیستیه یعنی دست بکی تو لیستگوان بو اجبر در فتن که هبون و دمه تا نکاری سینمایی دا جی خو یکسر بگرتا به تایبت د سینمای کردی دا یعنی وقتی زانین او سینمای کردی یعنی وان دمین داویه دا گیشت یا آستا کی پیشکتنه یعنی برای يعني او آستا پیشکتنه او قصنین بو اجبر يعني شرط و مرجن و دمه ندبو آلیکار دا کو سینمای کردی و اوای پیش بکفه گلو ت سینمای کردی بچاوی دگری دست هر وها پیوست سینمای کردی سرانسری چار آلیین کردستان بچاوی به راستی خبات گلک پیروسته مشانده هند ماشینن و بلکه سر آستا چار آلیین کردستان جی خبات که پیروسته مشانده لدی ساجی نتیر کرد جبرد گلک مجاران ده ایشا گلان چیروکا گلان هرگولیم بچوکین گلان نای سر زمان یعنی tam نای سر زمان یعنی میناک در روجاوی کردستان جیان دیگه به هزار چیروک هنه به هزار چیروکم به ایش هنه به هزار چیروکم به شوات هنه جبر ام یعنی د سردمه که ورنگی دا مجیان کر هر شر و پفچونان دا مجیان کر لکیلک ویجی گلک چیروکم برخودانی و قهرمانی هنه یعنی گلک چیروکن کو رغمی ایش رغمی شر و پفچونا دیسا لبر خودان یعنی ورنگی یعنی به تایبت ام سردمه که ورنگی دانه پیوسته یعنی د سینمای ده هری زیده رولا ما ایشا ما وری سرزمان اجبر هر کس چاوی وان لسینمایه هر کس چاوی وان تلفزیونایه لسوشیال مدیایه و هر وکی دن یعنی تو آستا سینمای کردی روجاوی کردستانی بچاوی دنرخینه و پیوسته بچاوی به يعني راست دما ام بحث السينما كردي بكن بري شورش هاروج آوا يعني تاني سر آستا قومس ام بيجن جروبك بتزيش يعني فيلم نورمال تشيكنا منابيجن او آستا السينما هابو يعني بشتي دما شورش هاروج آوا دس بكرش خوا يعني دما ام بيجن السينما او بخوجي شورشك او بخوجي الشركة جبرته يعني دريا السينما جواكا خوا يعني درتخين هم بري دنياي تباهي يعني دما كل فيلم تبنرن تما شبكن ناستكن تشيروكن وناستكن شر كومكري ناستكن ديروكا ما ناستكن يعني دما ام بحث بكن ام بيجن نبرا فان 14 15 سالات يعني سينما كردي خو اواكر از باورم حتى اسك يجيب سركتيه اجبر انا يعني لقلك جهه ام بيجن ميناك ام بيجن فيلم كوباني قالك يعني ويتشاغي يعني دما شر كوباني بترج روج آواجي ناسكر هم خدريا السينما يعني كومينا فيلم أو فيلم جي تشيكر بهتر يعني دنگ دا براستي يعني ام هيفينكو ام سينما كردي هناك بهتر بيشخن بهتر بجين آستك جيهاني حوجيكو ام الكردستاني الحرشار برشا يعني سينما جرم خوابكن يكهم ام بدستكي جي كار بكن جبر دما مدبيجن كردستان يعني قالك تشيروكي ما هنا تشيروكين بإيش هنا تشيروكين حسكرني هنا تشيروكين مي شر هنا سركفتن هنا يعني جبر وينا از بيجم يعني السينما كردي
تجي يعني دماكو ام كاربن باتشتا تشيكن و برباش بهلن يعني بهتر خلق جي مناس بكني دماكو ام دبيجن هوليوود يانجي قالك سينما الجيا تشيروكين وانا يعني هناكي دوري راستينا شخو ام لفيدك يعني ام سينماك شورجيرينا ام تشيروكين خو تشاوا او تشيروك تشلو ام تشيروكي درتخن يعني ام هول ددن انا جي ام بهتر تشيروكين جواكي مثلا ام درخين ام بهتر جواك يعني خوجي ببينت ده هن كس هن تشيروكين وهنا ام تشيروكان دغرندست ام تخوازن بكن سيناريو بلا بكن يعني كسايت هنا دماكو ام بيجن كسايتن نيفسكارن كسايتن شورشجرن يعني از باورم بر شغل بر كار هنا كيدفيج بر وقت ما قلت يعني برتشت هنا كردستاني دق وام بحثا وابكن وهبي ام او يعني كو ام الفيدك يعني الروج افاجيو لكردستاني تبا يعني ام باتشيروكا مجبيرنكن ام وبقرن دست جبركو هجر او تشيروكانات شون يعني قام بيجن نيفسكيتنا بن قام سينما جيتشنكن وفالا دركفن ام بيجن نفشن بشتي ما يعني جي نفشن بشتي بين جي 6 صالي جي هجر واتشرو كان ناس لكن از باورم اني او فداها نيت نيجي دمك او تشيروكين كو بيدنگ مانه او تشيروكين كو در نكتنا سر اركا سينما گرين او ما يعني نوان تشيروكان دوي بيدنگي دا درخن و يعني بلاوي هر دره به هر دروان تشيروكان ناس بكه راستي پر بالا من دكشين يعني هر هرگلين و جیانی دا به تایبر روجاوی کردستانی دروی هر کسی که دا دروی هر زاروکی که دا دویز دکه گلک چیروک هنه یعنی اجاره هن وقت سینماگر هن خاصی او ارکا کو هن خود دوان چیروکان دا ببینه هنه او قص بکاربن چیروک می گلی کرد جوانین مین کرد و او قص یعنی حوالین مین کو شهید کتنه هن در بخن پیش یعنی هجایه که مرف حیات داویه جبو وان چیروکا لبر خوب ده یعنی و یکم اف ارک سرمله ویا از دوی باوریه دا من کنه قاسی و یکی در کفن به تایبت دروجاوی کردستان ده نوش او قشرو پفچون ده راستی فیلم هری زیده که هات مراق کرن تماشا کرن فیلم کوبانه بو رامان گلو برهمین که حیان اینها هاتن آفراندن و درکتن تخو پرانی دکجان برهمه دا دبینی برهمه که میناک تولی تماشا دکی تبی باندور دبی تبیجه يعني اف برهم راسي قالك نيزي منه يعني وقت اني صار زمان كرتا فيلم هيا بلقى فيلم هيا ايجار فيلم هيا قالك برهم هنا تو هري زيدك جان برهم من كوهاتن افاكرين تخطي دا دبينه وتبي باندور دبي يعني براستي ام في برسدم نكارن ام بيجن برهمك طيبت هيك وام خطيت ببينن اجبر حمو برهمك وام تشيتكن حمو ايش كردان حمو ام بيجن اف شري كرد روجافاي كردستاني قومي اني ام خو براستي حمو فيلمات دبينش بر حمو تشيروكي من حمو تشيروكي راستينا يعني هل بدماكو مجاركي مثلا فيلمك تبين تخوا يانجي حوالي خطت وي فيلم تبينه دما فيلم تجي تبينه بلكي مال باتا خد وي فيلم تبينه يعني ام نكارن تايبت بيجن فيلمك اللي براسي حمو فيلم جي اجبر دشورشد ام الفر جيان يعني ما ديت بيتشاواد بو ما او راستياوي جديد يعني اسكارم بيجم برهمه محمو يعني ام خاطد بينن ودماكو ام تيجي كاردكن هلبت ام خاطد بين ام بي باندور دبن ام جي يعني جبر او تشيروك براسي دماكو ام بيجن ايشك يعني متيت كشاند دماكو يعني هبال المشاهير دبون دماكو بسرد كتن ما او كيف خوشي يعني ديساكي مدديت بيت شوايه جبر يعني اسكارم بيجم دبرهما حمويا ام خود بينن از باورم ملتي روج افاجي وسايو گلکی باشه بله رامان تانی سر زمان یعنی برهمه کواتنا آواکرن راستی چیروکا ما همیان تینا سر زمان یعنی جکلیین آنگو هرگلیین بچوک حیانیه مثلا پرانی تو وقت سینما گرکی جوان رامان تو دغازی دما پیش دا لروجاوای کردستان سرانسری چار آلیین کردستان سینمای کردی بچاوایی به لازمه بچاوایی به تو بچاوایی دنرخینی
يعني هێڤیام ئەوژی و داخوازم جی ئەوە گۆ ئەم سینەما کوردی ساڵên بێدە ئەم ببین ئاستا سینەما جیهانی دەیە گۆ فیلم فەستیڤالê جیهانی dijî cêxwe bigire ئەم حewcene ku bêhtir yanî ev kesê ku em sînema dikar dikin em bi yanî ana em bêjin em bi awayekî hezkirin em nîz dibin گو demê pêş de yanî ji xwe ana di peymangeh jî hene peymangeha Bilind a Hunerê û him jî peymangeha Hilala Zêrîn a Hunerê yanî kesên ekadîmî wê jê derkevin ez hêviyam ji wan jî ku yanî ser xwe bêtir kar bikin ku ekademînê me yê sînemager yanî sînemagerên me ekadîmî çê bibin ew jî cê xwe bigirin di va tişta de ew jî bêhtir sînema Kurdî ava bikin ji ber wek me got yanî yanî ev jî bi xwe şoreşike yanî ew jî tevlî vê şoreşê bibin şoreşa sînema got em sînema Kurdî bêhtir derxînin pêş û yanî bi rastî yanî wek bêjin ji xwe ev bû yanî kesên ekadîmî bêhtir çê bibin nivîskarê me bêhtir çê bibin kesê ku li ji derve jî kar dikin bêhtir xwe têxin xizmeta Rojavayê Kurdistanê de û va çîrokê me bêhtir derxînin pêş. Belê gelek baş e. Ez jî bawerim dema pêş wê ev yek pêk werin. Bi taybet raman niha yanî asta sînemayê Kurdî gişte astekî baş yanî em dikarin bêjin. Gelo heyanê niha bêguman astengî hene. Herî zêde astengê ku pêşiya we derdikevin pêş. Çi ne? Yani kijan karê de tu kar bikî û tu bigêjî kijan astê dîsa astengî hene lazim e mirov derbas bike heyanî bigêje astekî ku dîsa jî wê astengî hebe lê ne wek astengiyên dest bike. Nan çi astengiyan dikişînin pêşiya xwe? Dema ku berhemekî çê bikin yan dema ku bixwazin berhemekî ava bikin hûn çi astengiyan dibînin? يعني helbet dema behsa astengiya bikin wek me wek milletê Rojavayê yanî ew astengiyê got dikişînin em jî dikişînin mînak jî em bêjin pirsgirêkên mazotê belkî derkevin yanî him erebene him jenetorin dema ku em li sê têbin yanî ev pirsgirêkana derdikevin ji ber kêm yanî ev tişta ya li va me wekî din jî yanî pirsgirêkê em bêjin ji milê dema ku em rolekî lîstikvanekî bigerin ji bo rolek taybet ew yanî em bêjin lîstikvanê me yî ku lîstikvanî xwendinê xweşik jî jê fêm dikin tune nil zêde li ba me em wana tînin yanî perwerde dikin mehek be belkî hewce bike di meh bin jî pir kes hene yanî malbat belkî qebûl nekin yanî ji bo rola pir kes hene di ciyekî de dikar dikin yanî dema ku em wa bînin belkî tadel cê de jî wa bê ji ber wê na yanî ev jî pirsgirêk in yanî em di nav va tişta de em jiyan dikin ji xwe wekî din yanî dema ku em ji xwe li kolanê wana jî em kêşan dikin yan ji dema ku em her malekê hilbijêrin ji bo film dûr di pirsgirêk tinin yanî ji ber yanî gelkê xweş dibe em dema ku em li xaniyekî bigerin em dirin kolanê millet me dibîn bêwin çi dikin em dibêjin em yek do sê ev dibê ji we ba me bikişî ev dibê ji we ba me bikişî yanî ew qebûlkirina vî tiştî heye meraq dikin û him jî dixwazin yanî ku cê xwe tê dibigirin dibêjin yanî lîstikvan ji we pêwîst nake em jî dixwazin kar bikin ji ber wê yanî em erşîfê digirin wekî din yanî pirsgirêka sereke ji xwe me got yanî milê lîstikvaniyê de ye. Belê raman ez vê merak dikim yani te got dema hûn diçin kolanan hûn yani hûn dîmenan digirin filan dema hûn digirin yani xelk merak dikin yani gazî we dikî îca hezkirina gel yani gel tiştekî ciyawaz dibîne îcar dibêje ev çi ye merak dikin meraqa wan çê dibe te got tu destpêkê lîstikvan bû nefsa Belê rast dema ku tu diçû ser sehneyê pêşiya ew qas kesan mînak pêşiya malbeta xwe û hevalên xwe hestên te çi bûn demal te dimeyîzandin? Bi rastî yanî dema em bêjin ji destpêkê de jî heta ana dema ku em bên ser lîstikvaniya şano yanî helbet dema ku em derdikevin ew heyecan heye li ba me ez bawerim yanî ana nayê bîra me yanî dema ez derdikem ser dike ji ber yanî ez ji dema ku ez bêjim ji
شكواليسان از دركتم سر دكي از رامان جبير دكم از دم آليكي او رولا هاني از جيان دكم شخوا يعني ناي بيرامكو ملكسيجي تماشا كربه دماكو ام سر دكي بن كل خواري بن يعني هم يجبو هيجان نقرم هم يجبو يعني از درولا خود بمينم بشتي وينا بشتي كو قدي يعني او شانو ينجي ام بيجن ما فيلمك يعني معرض كربه او كيف وشي هي دماكو هفالي متن باما دبيجن يعني رولات السركفتي بو ينجي افتشتلباتا هبو مثلا تبيش خينه ويتشاغي يعني كيف خوشيك تي افاكرن باما او تشتاد بكو ام بهتر يعني كار بكن بهتر خو بدن بيش نهاجي بفيرنج دما درد كفن كولانا خلق ود ميسين وقت اني سر زمان يعني تو هيز دكي راستي تجبوت في قالت تشتكي دكي يعني توصاب تاني نما يعني تر يعني تشتكي جبو في قالت ديار دكي وقت جوانك قالك كيف خوش بوم ناسكرناته وهروها كداته بيروز راستي از ده وی هیوی باوریه دما کو وی آستا سینمای کردی هر کو بچه مزن ببه و روزک جروجال می فیلمی نو ببه نافنتوی و وی کداوا جاره کی تر پیروز دکم کداوا صاحب گلکس باس صاحب قالك سباس جبو وجي جبو هفالين كل فيدك يجي حاضر وسباس سرچاوان گلکس باس سباس دم باش بدارم تباش بی صاحب سرچاوان گلکس باس هم تناس بکن ناوی من مرزان بکره از باجار افرینی ما کاری سینما دکم دندری کاری سینما دو باشی لیستوانی و در اینرتی دکم و باشی علی کاستینگ دکم گلکی باشه قوت بشتره میرزان بله میرزان تانی سر زمان تو کاری سینمای دکه و دهندر سینمای دا گلک بشنه يعني تقدر تخبتي هاي زي ده بشكو تبرجي حزدكي تقدر بخبتي كجاله نه پرانی از کار لیستوانی دکم از بهتر خو لیستوان دبینم در سینما دا جبر بچوکانی خدا از حسکریم لیستوانی را بو لهن دالی کلاکرا کار در اینرتی هیا فیلم کرده فیلم بلکه فیلم نه از در اینرتی بدکم و طيبات السينما دو باشي كاست هي سروي دسكنم ش عالي پرورده کرنه لیستوبانا البجارتنه لیستوبانا جا فیلم را لبیتری حس کریم جا لیستوبانی راته گلکی باشه دلیستوانیا کو يعني برهمن کو آوا کریه کجام برهمن کو تزیده تدارولا خلیستیه و لیستوانک يعني حیانها من جی خود دو فیلم دا گرتیه یک جی فیلمی کوبانی بو برخودانی کوبانی و یار دیه فیلم حوال برا کوبی براستی یعنی از فرق جدایی نکارم تیخ ما بنیوانش بر رولی من ده هر فیلم دا گرینگ بو ده فیلم کوبانی دا رولی که شهید ملیست جو خورده که تمنوی نیزی 20 سالی بو بخواه شهید رنج بر بو شهیدک بو کسایتی که کوبانی بو و فیلم اول برا کو داجی شهید مازده کار رد بو یعنی براستی هر دو داست کی دا بون جدایی نخسته نبریوانش بر جیان هر دو که جیان کر چن بالکش بو يمكن دو نوبریوان دا بالکش بون هبی دالی کاراکتر دالی رح گیان دو بس لیوک آستیوان هر دو جمن وک هف بی بله گلکی باشه میرزان تانی سر زمان تو فیلمان ده بشتار بو هر وها کاری سینمایی که که کاری در هنرتی دیگه هر زده دست بگی وقت زارین دما يعني بريكم مروف بشتري لستوكا يعني لستوكفانية فيلمان دبا لسر صحنه شانو پیشکش دیگه يعني افغاوا دست بگه قالوا جاره كمين كنت سر صحنه دست ب يعني پیشکشيا لستوكفانية خوكر هست انت چبو
چیروکا کوی دمه تلیستوکوانیا وی دکر یان ifadeye وی دکر چه بو؟ نه دست به که برای از درباز سینما با کار شانو دکر دندره کار شانو ده 2019 بو یک شانو ملیست ل باجار شهاب پشتیم جعفرین گوشبر بون شانو که بناوی گناه حسبی بو مجزارو کار دناف کامبادا جیان کرد یکمین هست ون من لور درکت دبن کونادا زاروکن کو کوچبر یعنی مدخواست متشتك بكرة جزارو كرا تابي كوش بربونا ايش دينا حسكري من اي ديستوكفانية بمنرا هيش كو ازويت شي دارخمش يعني ولا يعني تقريبا دوتشت مرا كومبون ان كان زاروكا ومحسكرني من شانورا جليستوكفانية بيجيشتيرا اف دوتشت دجي كي دمرا كومبي او جيجي كوش بربومبو بشتي وي گلک شانو من درجی خالیست من پرانی وانجی در باز فستیوال بون هستی که من مازن هبو کو از دیستوکوانی که سینما بم دیستوکوانی که بشی کامیرا بلیزم البته او تجی پیکانی یعنی وقت روز بودم در باز بو با علی خواندن با علی دیدپاری مخا گانوی آستیجی بله میرزان از و مراقب کیان دست بگی تسر صحنه تلیستوکوانی دکر دورت چوب پیش کامیرا یعنی د فیلمان دتو بشتار بو یعنی اویش گاوه کی گله کی مزنه فرق و جداتیا کو تهیز کرد ناوبرا کو تلیستوکوانک سر صحنه به و ناوبرا کو تلیستوکوانک لپیشیا کامیره به چی فرق و جداتی لگوری تا چه حس کر یعنی میناک دما کو تسر صحنه تدلیس بچاوی جدا بونا خواه بو و دما کتا پیش کامیرای دلیس بچاوی جدا بونا خواه بو نه هل بت فرق و جدای دنوبر هر دو دن گله که مازنه فرقی وانجی چیه جبر از نه لگوری خوب بیجم لگوری زانستی کو لسر سینما و شانو هاتیه دیتن شانو وکم دبینن زندیه لسر دکا شانو يعني جمتا ست كاسي هاي 1000 كاسي دكافي هندري وي شانوي تدبشي وندس كني او قصو انسان او قصو مروف تدبي از شانو گرتی خوابكم ان شاء الله اساس نكم جبر او قص انسان رو نشنا از حواري كبير بكم و سينما جي جداتري خو پرای یعنی کامیرا تجاری که شوش کرد تو دوباره که اجاره دو سه چهار لی فرقی کو هری زحمت ایدنو بر واندا شانو د عالی مبالغه گله کی زیده جبر خوزای شانو ویا تدید زیاده تر نت ریاکشن هست توجه روی خو حوالات که مثلا تبشی کامیرا تبکه بلکی کانی که بچوک شیکه بس لسر شانو تنکاری که کانی که بچوک چیه جبر کسی که هری داوی تا ببینه د مبالغه دکش بو انسانی داوی تا ببینه خوزه هر دو جدایه من بشی کامیرا اون سر دکا شانو ل هر یک لگوری خود زحمته اف کار دنبال هر دو دا هر دو زحمته ل هر یک لگوری خوزه خود زحمته کاری وان بله میرزان تانی سر زمان یعنی هری زیده تشتاكو بالا مكشان تا قلت مثلا تفسر صحنه به او قص كسنه يعني بستدان كسنه كلتا تماشا دكم قالوا دما كنت در كسر صحنه تلستقفانيه خود كرت تقول از قالك يعني مروف دكافه يعني دترسا جبو قر تشتاك شاش كر فلان لهم بري قال يعني ناخوش يعني تشتاكو تا سر پرورده بويا انجار تشتي فيرنجي دقاو من تشتي قال خزاينه دبن تجربه يعني اما جبو قال نخوش راستي يعني هري زيدا هست انت تشبو دما كنت تجارة يكمين بيشا او قص قال تلستوكفاني كر مناك از باور مالبتا تجي آمده بو هوال تجي هم آمده بون مامستين تجي آمده بون هست انت وي دمي تشبو از بچوک بو من گلک دخواست از مازم بو مبلی سوبام لی دما کو اثر دکا شارو سکنیم متشتكر جبو بيجن زاروكن كوكوشبر از گلکی بسر بلندی حسین هیس کر کو نه مرزان گرک تشتکی بکه جبو ام بيجن چه شانوی کردی به و چه سینمای کردی به هل بد
او هست هیچ کو از به آستگیرم یعنی او هست نبا او باندوری لسر متن نبا جاری اکل بشی او خص انسان من شانو پیشکش کرد هیچ کو وقت دبیجن پشگیری کنی زارو که هبو جوا که قبول من تماشا دکر مالباتی مو بو اوانی مو بو موسیقی مو بو او پشگیری هیچ کو از تشتکیش بو سینما شانو کردی دوی آلید هنی که پیش خستن ایجی که چه کو بله گلک باشه میرزان ها کسین سینماگر کسین لیستوگوان نا جواکی دا تین ناس کرن یعنی بگما هنجی وسانه اجبر گلک فیلمین کدر کتن و رولا خود دا لیست راستی هر چخاص هجمارا سینماگرین روجاوی کردستان کم به یان شانوگرین و کم به لحیانی آستا که برهمین گلکی بواتا و پیروز درخستن پیش میرزان دما کو نا جواکتا که یان ناف حوالین تدا پرسا میرزان دکن دبیجن میرزان کیه هری زیده دست بگی چه تیگوتن جبوه نو از پر جارا راستی ویم جارنات نه مثلا از دکابم جه کی اول نمرو نشنا لی با اول نمرو بکن کسان غریب انا دبیجن ممثل معود و گوتنه طیبات لسرمتی گوتن فرانی وقتی که جار داشی حناکی دبیجن دبی ممثلی ما و فیلم کدن چیه که ممثلی ما یعنی دناف گوتن دوی اول نمیدا و فرانی دبیجن ممثل گوتنی که عربی شی دبیجن ممثل راست جبر چه اف گوتن باندوری کو د فیلمی کو باری دابو دما کو از شهیدی که د فیلمی کو بانی دو هری داوی گش باندوری ببینی معنی هیچ باندور لسر هر کسی شی و پرانی دایکن کرجی حرم دبینن دبیجه ممثل پرانی مجارک چی مرا درباز بو دنوا برنامه مدا کی من دیدی مرا دگوت نه چه او خینج دلیتا دردکت فكرك ساعات كيرونم جوار شروفا بكم ميك اب چاو شير چيكري ودار هولك معبو مجارك جمرا قد جواز جام تختار بو دستي من دستي خواو دكر جبسين دكر دستي خوش كاست بو دبي دكتور تلفزيون بيخست بو من ديت ديمانيتا دورا تشوف شكل تاريخ هذا ما تختار قلت هولي مش هيت كاتيا براستي نزاني بونا فيلمه قلت انا افلي من شهيد كاتيا فالدكتور فرد قلت افلي تاكيد دبي مرزان افلي منه فدبي بشتي ازواتم مديت انه ريكلام بلوف كرنش بفيلم كوباني دبي بشتي مزاني انه تليستوغاني ده فيلم ذكريه يعني پر تشن سرمرو در بوز بود ولی مجارين دنوا افلي مدا اوجي جانكي خوشه جبر از تشتكم تجربيكم ديتي از بارو بار بعدكم ان دليل السواني ده جزجلك تشن يعني تدبينت تشتكريه وباندوريا خود سر دروزات كريه هلبت يعني انسان دما بحث تشتكي بكي هلبت تزاني انه باندوري كه جبوه يعني فيجن شوفات تي شيكرن والسروي بجارتين خوش كرن بيجو ما مسايا ميرزان الفيلم جهان دميزني همو فيلمان يعني كاسن لستوغوان بتشاوي نافدار دبن ميناك هري زيدا هر لستوغوانك بنافي فيلمك تناسكرن ميناك دبيجن اف لستوغواني في فيلمية اف لستوغواني فلان فيلمية يعني يتجي از باورم تاني سر زمان تاقو فيلم كوباني هري زيدا هاتم ناسكرن يعني دبيجن ميرزان فيلم كوباني فيرنج تابينا صدقه قالك باشا ميرزان وقت زانين جوان عفرينه قال عفرينه يعني ناف كوچبرين اوقات سالان ده ناف زور زحمتين هيدا يعني راست قالك استنجان هاتن راستي لدي ساجي تشافي مان دميزينه دي صاحبيا وان كدف جا ارمانجي خبر ندن هنا دي ساو حسكنا كدف جا خياني خبر ندن هنا راستي كوچبري قالك زوره قالك جاران شرط ومرجين كوچبري دبن صدما كو مروف تشتي كو دل خود خاص هر خاص در فد جهه ديتر هبه اما نكاري بكي قالوا اف كوچبري اوقات سالان خاص باندور سر كساتا تكر تو وقت لستوغوانك يان سينما گرك نو از مجاري كوچبري دو اني كي تشن بوله بكش نمسر هر انسانی کی را این با آله کوچبری مروف دیکویه
قالك زيان دبينه زرار دبينه اف تجي نهي سنة بطيبات كاسينكو بتمني ما بيشارو جوانا هنا دباكو في جوانا بخينا دباكو كاري كوجي حز كان دباكو ريدا بسر كفن لی وقت بیشتر رزاق و کوچبری سیارو در باز بوم از دست پیکش حالا بوم چون افرینه در بازی شهاب بوم شهاب در بازی آلی قامش لو بوم جبو من کسیات من کوچبری هیچ کو زیاده تر از پیش که هم دالی سینما دا دالی لیستوفانی دا جبر چه خاصه من ایش دیدید من در سینما دا او ایش پار بده کرد کسی کو لمدن ری کسی کو دگوت مرزان کار سینما دکه بیتری کو زنن مرزان کوشبره جبر کوشبری من میگیش خسته بو عالی سینما دا هنج عالی بویرن کو زاروک دهاتون کشتن ما دخست نفیس ما ذکر فیلم ان مجارین کو جواتا کرد ناف ایش زور زحمتی دا تندید دیتن جالی دولت دا دستلداری دا ما ذکر شانو ما پیشکش ذکر ام دو درواز دولت دوبون واسه 2023 درواز عالی باشور کردستانی بون فستیوال کرکوک آناف نتوی دور دا ببورین ما موزین تیکلیا سیاست مدارن مجاری کو سیاست مدارن تیرا مجار بحث ذکره مروداری پیشکش کرد یعنی ایشی کو مروف چیز عالیه جوانا زاروکان کالو پیران به پیشرو جوان به کارین کود خوازن بکرن نکرن او ایش مبریا سینما شانو بدارد خسپرستی و پرانیجی تشتی کم نکاری دلیل سوگمانی درخستم من دنیفسان د عالی چیروکا جی وقت بین من درد خست هوله لی جگوری من کشبری هیچ کو از زیادتر دوی عالی دا پیش کردم از لواز نکردم هیچ اقدام زیادتری کو از مخابه فکرم از کوش برم جبر هر انسانی که ایشه ببینه زحمتی ببینه دوی کو اصرار که ده حجیان خدا تشتی کو دخوازی بکه اصرار دیگینه مر انسان دیگینه هر عالی که پیش روز خو فکرندنه خیالی کود خیالی که دیگینه و داره اجبویجی دوی کو هر مروف هیوی خودش کی داره بلا نکوجه طيبات جوان دباكو بيبي هيفي كافي وبصرار كي بيبي بيجيني بێگومان ڕاستیژی یعنی هوەر دە هەموو بەشان دەبگرە دەست یعنی چه ستران چه شان و چه سینەما و هەروەکی دە چه هەلبەست دەبە پرێک ناوبەرە و ئێش و ڕاگەاندنا یان دەرخستنا وێ ئێشێ ینی یان دەرخستنا وێ هەستێک و مرۆڤ ژیان دکە چه کێفخۆشی بە چه خەمگیمنی بە و چه هەروەکی دم بە ینی و جارێکی تر vê berxwedaniyê te pîroz dikim rastî her kes nikare hin hene zû bi zû teslîm dibin hin hene dibêjin ev şert û mercên jiyanê ne ez nema dikarim hin hene nikarin hestê xwe bi zû bi zû bîne ser ziman dilê xwe de dihêlin lê kesên ku dikarin hestê xwe bîne ser ziman kesên gelek şanslî ne bi taybet hûn wek sînemeger wek şanûgerên vê awayî yanî we hêj ku çîrokên koçberiyê بریا جوانین وک و یعنی بریا زاروکین افرینه زاروکین گلی خو و وانتشتن همی آنی سر زمان گلک سپاسیات که مشکارو خباتی تر سر کفتن دغازم و دوی هیوی و باوریه دما کنی دمین پیش یعنی هینا زیدتر ببین دنگ گلی خو هینا زیدتر ببین دنگ و هستین گلی خو گلک سپاس دکم سر جوان سپاس قاسم مستا و سپاس داری واجی دکم سرواتنی و سر جوان گلک سپاس روجاوای کردستان سینما نتنه هنرکه لگل هنرمند و سینماگرین روجاوای کردستانی لی او پرا ناوبرا چیروک و گهاندنا راستی آوان چیروکانه ده هر گوشه و کولانک لروجاوای کردستانی ده هر کنک روی زاروکان و هر
میزاندنک دروی کالو پیران ده به هزار چیروک و هرگولین که دبن صدما گلک برهمین وکه کرده فیلم بلگه فیلم و فیلمان لبرانبری وان همویان کمینا فیلم آروجاوای کردستانه که به برهم و هر وها خبات خوی اوقات سالان خواستن ببین دنگ و هسته وگله دنگ و هسته شورش آروجاوای کردستانه که ناو اوقات سالان ده به برخودانی هر وها بقهرمانتیا جوان و زاروکن و آخه دنگ خو ودال توای جهانه کمینا فیلم آروجاوای کردستانه به برهمین خوین ناودار و برهمین خوین کو بون وسیله کو دنگ شورش آوان هر کو بچه بلند ببه ناف خباتین خوده حیانی نها خباتین گلک مزن دکن هر وها سینمای و آوای دنرخینن سینما چیروکن کو راستی راکینن سینما نه تنه هنرکه لی سینما دبه صدما کو جواک هشیار ببه جواک هست بکه جواک هست خوشی بینا سر زمان به وی آوایی ام گشتن داویا خلک خواب هیا خلک که دیتر میبینی ناب خیر خوشیه دا